Thokozele sa3 kuzifundile kwezwakala indaba mbukele ekhaya ngolosihlanu namba malotshani ke sicaleke ukuthi kunjani ubusuku banamhlanje singobujamo bezulu sibona lapha ke umoya okhamba uletha izulu elifikela lapha ke esifundeni saKwaZulu Natal ungenela phakathi ngamathuba nje alinganiselwa lapha ku30%. Nawuthi uyacala ke kuleza ndawo khona ke kuvulile kuyatsho ke ukuthi awabuhle ubujamo bezulu noma kunomoya nje kusasa siyabona ke amathuba wezulu angenelela phakathi khulu nenaga esifundeni salapha ke eFreystata sibona lapha ke kuleza ndawo siyabona ukuthi nokho kunekunga abantu bacheche bayelele khulukhulu ekseni kunesilemukiso somlilo wamahlathi abantu bayelele khulukhulu ke lapha babhemako bangalahli intompi kuleza ndawo ezinengi zeSouth Africa nokuchinga lapha ePitori ngakulezo ndawo nani yelelani ke sicaleke ukuthi kuzabe kuchisa kangangani njengoba ihlobo selingenile kufuthumele Springs nge29 sibona lapha eCarltonville nalapha eFerrenacheng noma izulu likhona nokho ke kufuthumele kuyakuchisa nge31 lapho ke eFerrenacheng boPitori ngabo 32 nendawo ezizombelezileko iLimpopo yona ke siyayibona ukuthi lapha likhamba liveza ihloko ngaphakathi kwamafu noma kunjalo ke kuyachisa lapho kubothoya ndombusina kuyachisa ke kubobilabila kuthi ke ukuphola lapha ke eBekersford nge29 sokucala ukuthi injani impumalanga yona likhamba liveza ihloko endaweni eziningi kufuthumele kuchisa lapha ke esikhukhuza nge21 bomalahleni Middelburg ngabo 26 kulezo ndawo ke siyocala ukuthi KwaZulu Natal ngakhani yona injani na lindelekile izulu kezinye indawo noma kunjalo iLady Smith sachisa nge24 kufuthumele lapha eRichards Bay kufuthumele eDurban nge25 nePort Shepstone nge24 sokucala iEastern Cape ukuthi yona ngakhani injani na kusemalitswayi lapho kulindeleke khona izudlwana noma kunjalo ukuchisa khona nge31 ezinye indawo sizibona zichisa khulu lapho kubo Willowmore nge34 iEast London yona ke ifuthumele ngabo 27 asiyocala ukuthi Western Cape yona ke ikhamba njani kuchisa khulu eFredendal neClan William nge37 nawuthuya lapha ke eCape Town kupholile nge23 kezinye indawo ke kufuthumele nawuchinga eTlagwini yendawo iNorthern Cape yona ke lindelele izudlwana lapha eKimberley noma kunjalo kuyachisa nge36 chise khulu eUppington kezinye indawo njengalapha kuboSutherland kufuthumele ngokuhamba kwesikhathi nge29 iFreystata siyayibona ukuthi indawo eziningi ilindelwe lapha izulu noma kunjalo ke akusuku ukuchisa kukhamba lapha kubo34 Welcome 34 Bloemfontein endaweni eziningi bo30 something siyalapha ke eNorthwest kokugcina nakhona ke izulu lindelekile kezinye indawo noma kunjalo ke isifunda pheze sonke sithi ukuchisa iphela veke ayibe mnandi sibonane ngokuzako Tito.